دهێ خاکەلێ و ئانکۆ ئادار دداویە مەهەیدە ساڵا 1947 ڕۆژەکە ڕەش دیرۆکە کورداندا کۆتێدا پێشەوە قازی محەممەد سەرۆک کۆمارێ کۆمارە کوردستانی جالیە حکوومەتە بەهلەویە ئیرانێڤە لێ میدانە چوارچرەیە باژارێ مەهاباتی هات بدارڤەکردن واتە دەهەمان وێ قادێدەکوو کۆمارە کوردستانی تێدا هاتوبوو ڕاگەهاندن و بۆ یەکەم جارژی دیرۆکە کورداندا ئالا کوردستانی لوێ دەڤەرێ هاتبوو بلندکردن. جەواهیر لال نەهڕۆ یەکەمین سەرۆکوەزیرێ وڵاتی هەندێ کۆ بنێزیکترین کەس ژێ مەهاتما غاندی ڕێبەرێ تەفگەرە ڕێزگاری خوازان یاوی وڵاتی تێناسکردن دەربارەی کەسایەتە قازی محەممەد گوتبوو کو قازی محەممەد کەسایەتێکی هەڤ ئەوایە مەهاتما غاندی بۆ کورد و ناوچەیە بوو لێژبەر بدارڤەکردنێ ڕێپێ نەهاتدان ڕۆلێ بلیزە. قازی محەممەد ساڵا 1993 لە باژارێ مەهاباتە ڕۆژهڵاتە کوردستانیش دایک بوو باڤ و باپیرێ ویژی هەموو خوێندەوار و ji کەسایەتên ئۆلی و ڕەوشنبیریên مەهاباتێ و ناوچەیە مۆکریان بوون. هەردێ تەمەنێ جوانتیێدا و پشتی مرنا باڤی وی بوو قازیێ باژارێ مەهابات و هەڤدەم پۆستا ڕێڤەبەراتیە ڕەوشنبیری و ئەوقافا مەهاباتێ پێهات سپارتن و بۆ یەکەم جارژی خوێندنگەهەکە تایبەت بژنان لە باژارێ مەهاباتێدا مەزراند. پشتی وەیەکێ کۆمەلەیە ژیانە کوردان کۆتێ ناسکردن بە کۆمەلایە ژێکاف جالیە هەژمارەك ji ڕەوشنبیرên wên demeyê Kurdan hatibû damezrandin Qazî Mihemed jî bû endamê wê komeleyê û gelekî dirêj nekir ku bû yek ji navdartirîn endamê wê û piştre li ser haman rêbazê komeleya Jêkav di sala 1945 de Hizba Dîmokrata Kurdistanê damezrand. Çend mehan piştî wêyekê û di 22 Kanûna duyema sala 1946 da Komara Kurdistanê li mehabatê hat damezrandin û ji aliyê Hizba Dîmokrat jî wekû serok komarê Komara Kurdî hat diyarkirin. Komara Kurdistanê tenê 11 mehan dirêj kir û di hevdê Kanûna duyema 1946 da û piştî êrîşa artêşa Îranê bo ser Kurdistanê hata rûxandin û Qazî Mihemed jî xweradestî artêşa Îranê kir. Ji derên dîrokî derbarê sedemên xweradestkirina Qazî Mihemed behsa wêyekê dikin ku Qazî Mihemed tirsa wêyekê li cem hebû ku artêşa Îranê bi heman awayê Ezerbaycanê li Kurdistanê jî reşkujiyê bikin û xelkê sivîl bikujin lewma û bi wî mercî amade bû xweradestî artêşa Îranê bike da ku xelkên sivîl û bêtawanan nekujin. Heman ew ji derana behsa wêyekê jî dikin ku Melle Mustafa Barzanî û heya binûnerekî Yekîtiya Sovyêt jî daxwaza ji Qazî Mihemed kirin wekû penaber biçe Yekîtiya Sovyêt. Lê Qazî Mihemed red kir û got ku ez neamedemim di rojeke reş û nexweş de xelkê bi tenê bicê bihêlim. Yek ji watawanên ku lê dadgehê rastî Qazî Mihemed hatibû kirin anîna çekdarên biyanî ku mebesta wan jî jê Melle Mustafa Barzanî û Kurdên Başûrê Kurdistanê bû lêlgorî axaftinên dozgerê Qazî Mihemed dadgeh kiribû Qazî Mihemed gelekî biceger bersiva tometên dadgehê da û ragihand Kurdistan mala hemû Kurdekî ye û Kurd beyanî nînin belkî ew Îraniyên ku li Kurdistanê dimînin biyanînin. Li gorî belgenameyan di dema bidarvekirinê jî dawî daxwaza Qazî Mihemed ji berpirsên dadgehê ew bû ku berova jî nerîtiyên heyî û sîstema kar pê kirî. Cavê wî negirin da ku di demjimêrên dawiyê jiyana xwe bi serberzî temaşayê welatê xwe bike û hest bû yekê bike ku bi mirinê soza dabû xelkê cî bi cî kir.